unong yalam kaliang persya Ïing Dorbar Thawaan ke Jyndat Hills Autonomous District Council JHADC uba auhai Andrew Shulai ulami Jyndat nak Dorbar liur ke council ke belas sedang haka pratrik unai tung arja arpusau nomor ke jingbom Pdiang chairman ya ke motion jong u banyak keren hapo ke Ïing Dorbar. Habaya keren bu chairman ke JHADC Dr. Sanki Shangpung ulaong. Kum chairman balapun ko board ke council ula ban kentat ya ke nu ke benta bamsyai da ke bepenan kam da ke rule 1 2 3 jong ke council bat ke motion ba wan rau Andrew Shulai ke dai ke bamsyai. Kum tau la kentat ya ka banyak keren hapo ke Dorbar. Kami ni formalisi bani ansapkan untuk untuk sebentar sesuatu teman dia macam cuman buat ini cek ini dia musuh to haji to waktu kemusuhan ke orang Andrew haji to oleh distillation ni kini kan council mah department ko fair untuk council yang i teman ngliang council ngliang kamu cerman hi apply council man na emi ke board nga iki go reject iki go accept mah ke rule seklamsi go wai kawan ke benta kumci bah na kam cerman yu kam de rules 1 2 3 ko klamsi go ong wa mentionate wa chairman kawan kum clear kawan kumci yu mai kam de kon 1 2 3 tete da ngakam cerman le ma kaniga motion ko ra do mandriu manu leader of portion memang ko gosi ko ban tene kali ngakam cerman man kam de rules 1 2 3 man yu reject ini kan motion jeng u dan yu leng jiskiat dan mana kalian ke opposition man ke kamera mengki mo kam tu dan review ong wa kat under opposition ni udah house kam tu dan kalian dan yu ong di mentang dengan kam cerman man boring the rules and regulation trong council hi wa common pleasure wa common reject wa common Pdiang le jadi question la ni jadi ni tu ki motion ko ra ki yang opposition ngakate ko aklam di mentang Nakaliang uba auhai Andrew Shulai ulaong karukom le bakum kene hapo ke council balam khmat da ke NPP kam dai shu kasien boningkong namar borobor habakiliang persya kiwan ra e kenu motion resolution but question kiju kentat nalor bam jubab sya ye kijing keli ini presiden sepujuk man kam ni yo ni report kan sarkar NPP hawan yang ini yang opposition wan ra ya ki issues ko bon hite reject ki question na jo penduk ki clear ki ni na boy kapot ko wa too much ko komle bor yang ni sarkar hawa ka motion ngorai man very valid motion phang i governance phang decision yang council ori yo mbiang bha kre kam ki hai valid ki out very any valid reason nam reason ga daw ko reject ki ka handrai daga board chairman da am ga rule 62 yang conduct of the council rules to anggo chairman ye you reject ya kaji lada chemu if it does not comply with the provisions of rules regarding admissibility of motion tadi letak wadat personal attack anyone ni letak ekram sabar council letak ni issue ya you pair you bonjet rules handai tangi vi nei tele rules ong he o letak wa kan ni de jok le gi menchwa ta dam he mana dak neta apply you the rule 1 2 3 ong 1 2 3 rules ko kiwan business kiwa mem rules kon command mem rules the you chim gara andai kan di am rules po kamon Pdiang emotion ini pun yo jing le bor wa ini liang haura issues untuk do jing le bor dan hi kejing penra kejing cak buram apa house yang sensitif kenim to jing ja wa sin andai ni por ni dep bon gi jing tho ji bon resolution rai andai mjm wa Pdiang ki penduk pendam ki do awat ki but thank you discuss thank you from work house ni ban cd ngaro di dari opposition work out ni kesini work out kena ni mem sab de what's the point of calling a business do ja buram ni house yang i go man session apa council do ongi duci stay ngenta kasanat hamit dekut ke session pining media radio pini kamu ni so business memi ning isi lah mem business iura business iura isu oklam la pendok bagi report tekani tak man ngajing le bor dengan kamu naga sarkar dengan NPP let executive committee hiti lu chairman le da ong yang awa da ong pendok dam ham iklat uklam ni ni dak ka phone ong pendok bet na te sa kom pressure yang kita go pressure yo kita da man ni tekani ka tren mo ya kam ni mo elat pi bang pek ba le am kam tip pi ni jing ja yo che hi man gajing pelai ha jing pelai ni isi po yong ka jing lam yong ma tambor sibat kam sui am yang di ka po ha NPP ha ni isi kan ni
yang ngai te apa pun yo le dau percaan ni kesni wa mam sang sup man yo yang jing le bor akam gini po ka house de yo kam go yung ki ka house yung ki han re sam thu to kini go yung to wan ra di pe pa I kam gi bro de je di pe pa am kaman rai ya isu klam itu han re de le bor penduk pendam jaga voice penduk jing penduk yang ngam to woduk yang ngam du persnya voice yang ibruhi hapo yang ka council yang ngarang pi ra ini gang pen phai ga I lembang governance di station ni pen phai ga kam council lang phagi yur tiar gi tau thame wada yo ndo da seram dang apa hot live website yang jedc.nic ha hati poros dang du di poros dang ngaman ni yang da sedai itu website dai nek ga jo pa Bapak PU chairman ni tak nu chairman dah tak itu. Ini MDC executive member itu tak executive member gitu lagi MDC orang mana MDC kami. Teman-teman kami mansnya jak borom hawa yo kan ni. Hak pertai teknologi everyday. Tang itu small example ha. Anda dang bon sa ko discuss ni kolam yo aging mood aging benci le aging mood itu kamu improve ya kolam kerekam. Tadang bon bang to kolam ro yo aging mood ki handai tinggi ya failure kolam kerekam ni ki cari lagi wengi dai bor ya kan emotion tang ya kelam le myo dia kelam po ka house te dau betinya gi ya kedau yo failure ya ki Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya